So cheng then ta deopani ruthe anglong Dr. Himanta Biswa Sarma piso longle ke nam po alam ki kiklan. Lakha Kretroxi so cheng then ta constituency kaparlo deopani ruthe anglong Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma piso homestay lapen trekking piponji pu amen pen longle nam det pu alam ki so cheng then ta APHL sia song pen lam thi pangdak pon. La sonsi ahok pet kali kalang pusita me Karbi Anglong Autonomous Council ratum prabjin pen rita levek nang po pusi APHL sia song tum pen pachini pon. Athilabang so dim ke non habit ke pan mate kapang thai la pen towar sita me kaselam lok lo pusi cherok togarada tum pen prang ke tumalong nang pachini dun. News Tech Report Karbi Anglong TV9 News. Pada mendubi Gobind Rongpha lapen Selim kwa labang so dung long isi Bahariang long do labang so long Dr. Himanta Biswa Sarma piso alangli menpen Riniki Mia Sarma to alangli menpen Kiri Surisi ante 1000 bigas alangli kinampon po cingkrak dako tapi non alangli tum kam tak lempon bomlo alangli tum non haladak inglong long papan bomlo tapi angko la kemtap setami kimpon bomlo silahai haya kam ke claim ke Karbi Anglong sor chini dun masidi dun dem asi nilitum alang litum apana bangke la alang litum ke kici ke bia tum benak alang litum apana bangke ladak Karbi Anglong long ke long li tanam long le asona kam da claim long le le nang litum Karbi Anglong Autonomous Council pen la pen team of Karbi Anglong pen kupi kacuma tha sinang litum kici tum pan ki Georgi punang litum kemat hapon lo la pen claim pon lo si cuki damtang ni ciklu joni aprang ni litum mafana ithan VTC chairman ak hai bronson terang ni litum mafana ithan bangke je labang solong leke ajat tak klem damde kachu yor phan ni litum ke kimang kali chu yor je ni litum ningarong lo lapenang ko labang sol lamang ke inglong karlu dam je phan sialang ni kidam cho lapen arnam kardom dam je phan si kidam cho arnam ka chordom dam lapen inglong karlu ke majok dar long pusi to chok kurwang thu la sin litum doklip lo sitame nor bangke alang litum entap kimpon lo ason kam klempon bom lo lapen development ason ans tame alang litum klempon lo alang litum non kar jutulong bangke ili kar biatum tame development ason long dun po usi alang litum kaneng jigla sini litum jasimet ke tim Karbi Anglong lapen Dr. Himanta Biswa Sarma tuma phanta pachini lo je ladak ke alang litum amen pen tulok ke dagya taklem long le angko jong se claim ji pulo de litum Karbi karbagatum tame kiplang tipi tum dulang lapen lagele Dr. Elituma sar CM alang li jong si ke claim ninghang por alang li men pen claim not na litum thangta khamkhiduna ta athaiwe lapen claim na 1000 bigha khali 2000 bigha le alang litum ninghang pustame paena sitame banga khai bangila dak claim long le pusi litum pini tatang no nang litum pan khamkhitib and the tribal itu Karbi Dumhan doan kami litum hinpen PZC party so cengenta hampang pen kardom pijir lo jasmet non litum pini press meet gitu lo pen kehang puthak alam lahen lo jasmet tum Karbi Anglong arlu itu nikil tum si Nagaon district bangso nang parlo sumpi kason setum theklong bangso ki sung alam lahen lo duel bahut tapi ason asuni nang bithap LP school nang bi langa pipe nang kidu tahil tum theklong ason thak alang tum nangka parlu lahen lo itum dak rong mongya hawar pen mandu be rong thengkur rong phar lapen anpa kothalguri rong tara langkhang balijuri kalibiti Gobind Rongpha domrong rongpi borjuri kanghon busti haihoi ke alang tum sop nogong sinonong parlo ya duel bhut side lo tum Karbi tu lapen labang so Karbi tum do an lapen tribal tum phani li sike chuning ri bangke alang tum han pui bangke hoitu nogong pen mate Assam pen facility nang pilo son ni LP school nang bilo tuwar nang pilo lang nang pilo me nang pilo ason suni scheme nang pilo tuwar haihoi nang pilo seta labang ke isi kepa panchok labang so kepa polam ke nahlo mo kaddo ko ya kam chok elo tangte lage isi tharle phir ason siduji estimate bang dak Kajironga wildlife sanctuary ke parlo ye phan pini domrong piarong pen chenglok dak mandube thengkurong phar haihoi lakadu piarong ke lang tum lahai ti mo selampo
তিল দুমলু নাংনে কাদুবে কাৰ্বি প্ৰথমে বৰ্ডাৰ মেপৰ বিষয় লৈ বৰ্ডাৰ মেপ হৈছে আমাৰ কাৰ্বি আংলং যিটো নেকি পানবাৰী ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট পিলাৰ এটা আছে তথাপিও তেওঁলোকে আসাম ডিষ্ট্ৰিক্টে গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টে তাত নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা চলাই আছে সেইবাবে মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ কাৰ্বি আংলং টিম কাৰ্বি আংলংসকলক CM ছাৰ তুলিৰাম ৰঙাক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে সেই বৰ্ডাৰবিলাকত আপোনালোকে নজৰ ৰাখি কি হ'ব লাগে বা কি নহ'ব লাগে সেইবিলাক চালি জাৰি চাই জইণ্ট ছাৰ্ভে হ'ব লাগে কাৰণ বৰ্ডাৰ EM আছে বৰ্ডাৰ বিভাগ আছে তেওঁলোকে সজাগ হৈ ওলাই আহিব লাগে আৰু সেই বৰ্ডাৰ থকা ৰাইজসকলক বচাই নিয়া বা সম্পূৰ্ণ শান্তিৰ বাবে থাকিবৰ বাবে সহায় কৰি আহিব লাগে GPS মাৰিব লাগে আচলতে কাৰণ GPS মাৰে হয় আসাম ডিষ্ট্ৰিক্ট গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্ট বা নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰা হ'লেও মাৰে তথাপিতো কাৰ্বি আংলং টু আসাম জইণ্ট GPS মাৰিব লাগে আচলতে কাৰ্বি আংলং সকলেও জানিব লাগে আৰু আসাম ডিষ্ট্ৰিক্ট সকলেও জানিব লাগে এই বিষয় লৈ তেতিয়াহে আমাৰ মাজত শান্তি হয় মই আৰু ক'ব বিচাৰিছোঁ